Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adonan talalok guys. Adonan tagak. Allah. Bagi dun sana ambo, dimanapun berada, jangan lupa bantu, dukung, subscribe, like, dan komen. Tekan tombol lonceng. Ambo minta terima kasih. Kalau boleh tahu mak, apa keluhan mak? Keluhan mak, sakit. Yo, Bertemu tibo cita kucingnya tu balik seketik, aku pakai ko coba. membalik kepala, rasa manta-anta. Ayo pokok sakit lah mencakar aku mencakar juga sih. Yo, Kadang-kadang dah jadi lah bagi dua tu aku ya kan jelas lah. Malas basi. Tu kalau kaji mak, sudah mak tu kaji itu kan pakian mak deh. matua mak, ba mak. Matua mak ko pertama nak doba age dah palungan ko dia lalu dek ko terlalu sakit menekan aku. Yo, Aku ko lah nak tahu kan. Jadi matu ko labaran solo sakit pertama salah ku suwo. Sudah sakit tu, sekarang sakit tu nak tibo je antah ujuang jarum. Gasuwe ko antah air selang air sempurna selang begitu. yo teraso di mata wak. Yo. Kalau yang lain mak, apa aja saja mak? Yang lain ko pari ko jaga mak ko kalau tibo tu dah Sesak napas. Iya. Itu gadang tu mak ko bulet mak disi. Menggadang paru itu. Sudah tu badan ko angi-angi. Ange-ange. Kalau mak jam kalau lah tibo tabak. Raso tabaka badan ko rasonya. Dek lah lamu sakit ko pungkuang ko raso jejak wa sudah merosok Yo ange. laluan tu. Itu tekaku. Terkajut-kajut. Dia anginyo. Yo kalau lah model itu mak, sama-sama meminta awak, bukan nyombo majama, menganakan nama, bacalah bismillah, ayat pendek mak, memintalah kepada Allah, mudah-mudahan apa permintaan nama dikabulkan sama yang satu. Fatihah dulu ndak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 3 kali. Astaghfirullahalazim. 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, tinggallah hamba-Mu membersihkan penyakit badanmu. Amakku kepalanya merasa sakit, nang kedua rasa manta-anta, paruinya kadang menggadang, naik kateh. Angoknya sesak napas kalau basuh apanya, kalau dawak sesak napas. Makan saketek taraso kanyang, kalau basuh apa angnya. Kalau basuh apa gembung. Nah itu oke lah. Kalau ya model itu mak, nanawa minta izin ke mak ya mak. Coba buka jilbab mak. Iya soalnya awak cabut kan itu nak masalah doh. Yang ni awak baru bek ya mak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah. 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 Kok kanai sebelah ko mak? Badan mak. Allah.
Mata ko nak bisa dibuka ya, Mak. Ayo buka ada wak. Ndak ibaratnya tuh bare. Bare. Hmm. Bare. Cuma dok, Mak. Maksud nama ngalang ni. Oh, alah tu, Mak. Alah. Alah. Bang kepala. Tutup mata, Mak. Tutup. Allah. Tutup je lah, jangan buka. Ramah li ya, Mak. Kuat teleng. Iya, telengan je. Ayo. Tu. Badak gua keluar basuh piam mana, Mak? Orang piam mana suku, Mak? Paliang ya. Tenang lah, Mak. Itu kasus sekadang. Padi sebelah. Aku buka amat. Bau. Lutut deh. Allah. Cuba Mak pandang kamari Mak, buka mata Mak. Kasih tenan. Caliak ko orang nan sado, man antarang mata Mak pada tadi, tolong jawab karena Allah, Mak. Jujur. Mana barasiah pandangan Mak pada tadi? Alu nampak deh tapi agak maringan. Allah agak maringan, Yo. tapi alun tarang bana. Alun. Yang salah kama, Mak. Ko paloko alu nak donam aku ni doh. Tadi itu sakit, kinilah berkurang sakitnya. Batu ah. Iya, Yang mana- wak tanyo, mana- dengar lu, nan wak tanyon matu Mak kini. Mato mak ko. Man antarang pandangan Mak pada tadi. Ndak tarang nampak orang ndak. Iyo maksudnya tu lai barasiah pandangan pada tadi. Maringan lai pandangan nampak jale-jale ko lu nak doh. Alun lai. Piringan Allah. Iyalah. Allah. Cuk, tutup mata Mak, jangan dibuka-buka ndak. Allah. 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 Cuba macam lihat. Lai mana orang pada tadi? Lai beda pada tadi. Beda. Yo, tadi kalam gaso di dalam awak lu pulang ku boleh do ndak? Awak lu pulang ku boleh do. Kalam. Uang ku kalam ku. Mau sana amak ko nya suku baca itu, tapi lah biar rancak jujur. Kejujuran tu nan perlu ya, Pak. Amak di Pariaman di Mama. Sungai Rotan Bungo Tanjuang. Sungai Rotan Bungo Tanjuang. Wali Kantor Desa. Dake wali kantor desa yo. Kantor desa. Hah? Tetangga apa? Ya. Yo, Berarti lah iya do tarange kini, Mak. maringan. Mak ringan. Talai kokokon. Barik matu tu. Gagang. Siap dicabut ko ringan. Yo sakit Allah. Ah. Allah nak juga. Alhamdulillah lah nak. Kapalunan sakit tadi. Tu mana kan tu bakal tu balik. Batu tangkang. Iyo, maksudnya tu tadi barik sakit-sakit mendantak. Yo indak mantak do manakan. Manakan akini ko lay berkurang. Lai yo. Lapih rasoe. Lai manakan. Alhamdulillah. Nan magagang kuat nam. Kalau orang tua ko nyo. Ya. Ayonya pakai cik. Awak jujur je. Berarti kalau tiba pengajiannya baca puik ke yo? Sakit. Ya.
Setiap sakit. Ado sapi. Ndak. Nah, ya. Oh bagi. Mak. Waduh, Mak. Ala bara umur mendua ni ndua. Tahun 58 lagi ya. 58 ya. Nama baju orang tua. Tarik pas mak dulu, Mak. Tak tarik angok. Tarik angok ya. Iya. Lunak aja. Parui amak ko manggadang. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ya Allah, singkalah hamba-Mu membersihkan penyakit di batang tubuh saudaramu. Allah. Angin tangan Mak. Iya. Lurian Mak, lantian badan Mak. Lantian. La ilaha illallah. La ilaha. Besok kare pari mana Mak? Iyo Mak. Sama. Beko siap baca buik ko rason di. Di. Awak panggalak Mak. Cuba rason Mak, mana kareh parui Mak pada tadi? Kagak tadi lah. Kareh tadi. Cuba rason ko. Paso lunak parui. Tadi tu raso balon kareh. Balonnya batu bara. Kini ko lunak Mak. Cuba tarik awak panggalak Angok gay lai lapang senek diul. Lapang raso kini. Cuba amak bawa tagak boleh awak caliak di siko. Sia yang bisa menampianginya udah. Dempiangan amak. Peluan kain dulu ndua. Cuba Mak sedang tagak tu. Rasakan pernapasan amak. Apa bedanya sabalun diubek? Tolong jawab karena Allah. Ndak usah. Lapang rasanya Mak. Enteng rasanya Mak. Ayo. Anak Mak di mana Cik Li Jakarta? Di Padang. Itu Bagi kakak kok ada menonton channel YouTube pengobatan cucu singo barantai. Iko Mak. Iyalah. Lah duduk lah Mak. Bagi dunsana Ambo di Mapun Barado, awak sudahkan dulu pengobatan awak. Alhamdulillah apa permintaan Mak dikabuakan ya Mak. Namanya baru be. Nak mungkin awak membalikan telapak tangan. Kalau lah ada apa, mulai di limau, sudah di limau awak balik ya Mak. Parui amak kok tadinya kareh, angok manyasak, kini alah lunak ya Mak. Nan napasnya indak modal tadi banal do. Ayolah kita baran suaran. Ayolah. Wak sudah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.